kan chen na khovel hi thumal pakhata soidon chuan lithospheric plate tectonic plate chunga hian a in ngat ani bera ma se in nga na ber kan ti hian a hnuaya awm dan jok hi apoimo lai chu ani ya kan chen na khomol pui zong zong te hi tectonic plate cha tak tak chunga an oma he plate hi lungtui lum tak chak tewa tol thei chunga a chuanga ne bera chu wangin plate hi a foundation emo a in nga na chu ani chu a in nga na chu a che te mo a ke emo hian a chunga om kan ni awangin a hlom ngal hle a plate pahni anin nor tom hian tlang alo oma chu in to sual hian lir nging a thleng thin ni in mithiam ten an soi khovel hi purun sen angdawa in thua tu na ni ya chu tapon lang per chu kan chen na le kan in nga na chu ani alai hol hi lungtui lum mekma om na mun plate te tol kwal tir tu ani ya adot le a hian core anti mai khovel lai li ber thir iron le nickel om na mun lum taka ni a heng tectonic plate sang te hi kan in nga na an ni awangin scientist te chuan tun lai hian early warning system changkang tak tak an mang renga kum sang ni som ni paruk chawa plate che dan awanga lir hing kheng theilaka invent hiam apoimo le thu an soi chan chi ani kan chen na khovel pon lang ber in nga na hi lungchang reng ani lawa wangin a chekwal renga chu wang chuan lir hing te hi a thleng thin ani chung tectonic plate chu an chet kwal reng ta ka chuan pacific plate hi khovel ta na plate hlaom ber le hlaom thlen tam na ber niya ngai ani ya a hlom big na chan em chu pacific ring of fire anti mai he plate hi avela plate dang te ne na a in to na zong deuh tho hi ring of fire tia hriat ani ya khovela lir nging thleng zong za som kwa vel le lir nging lian bik za som riat pakhat vel hi he hmuna hian a thleng thina khovela tlang kang active volcanoes om zong za som sari panga chuang hi pacific plate hual tu ring of fire atanga chuak pok hi ani ya he plate hian plate dang te chu a hnuaya anor lu awangin khovela lir nging na perle tsunami rap thlak tak tak a thlen tir thina kum sang ni som ni paruk january tha thleng hian he biala hian lir nging ala thleng renga expert te chuan pacific coast usa le japan lam te a mega tsunami le lir nging lian jok a thlen le thei thu an la soi renga ni indo australian plate hi keini india ram omna le in nga na plate pakhatani ya he plate hian himalayan belt zong anor toma wangin lir nging thleng thei zone 5 le 6 hlom taka kan om mek thungani mizoram bik hi khovel tectonic plate lian pani indian plate le eurasian plate le aphel pakhat burmese plate in nek ton na mun taka kan oma he din huna wang hian mizoram chu leilung in nga na lama active zone mun chereng ani ya indian plate hi burmese plate chok noi lama muang chang in tol lut renga chu a che reng na chuan leichung rin lama norna na tak asiama chu lir nging mangin ron puak chuak le thina wangin india rama lir nging hlaom na mun thlir ran zinga mizoram chu asang ber zone 5 a om tani chu wangin engtik lai po in lir nging rap thak tak thleng thut thei renga ni awangin sakei bak nei muhil chunga om ang chau kan ni ti na ani ber mai a om zia dang le a chuan mizoram hi fault lines leilung thliak lian tak pahni inkar om kan ni ya atlia kaldan hi champha ya tanga myanmar ram ri zui thazelin mar atanga chimzonga thliak ani bera metfoil anti mai serchi bul matlui noi atanga northwest southeast zonga thliak ani bok heng tectonic plate che dan hian tlang sang asiam ba ka mizoram lungte hi sedimentary rock lungnau deuh an ni awangin plate a che thlek hian leimin a om ma hle a chutiang ani awangin leilung che dan uluk zoka chir chiang turin scientist te chuan champhai le a che vela hian geological le geophysical investigation te an nei rengani scientist te zirdan chuan mizoram khopui sang aizol lunglei saiha te hi leilung tliak naya a om deuh veka champhai le a che vel hi plate chet na a san zual na lai hmun ania him lo ber pol ani bok he plate chet thin na hi seismic activity ti inan soibo india tectonic plate te hi a him tok lo hle a chu wangin a him lo na hmun seismic zone pui berte zinga mi ani a chan po india plate hi marlam panin kum khata centimeter nga vela chakin atol reng awangin
Eurasian plate vanam tlata he plate pani in nam ton na hian Himalaya tlang hi atisang tiala pressure na satak asiam bok kumsang ni somni pali atanga sang ni somni paruk chunga zirchian na thara bera chuan Indian tectonic plate hi atol phei reng chau ni lovin Tibet nuailama a in phelme ti an hu chuak le zela he thil thleng hi delamination an tia a nuailam rol jok chu abala achunglam ero marlam panin anor reng thungani chuwangin he plate in dam ton le a in phel hian mun sang sanga lirhing na satak a thlentir theya scientist te chuan Himalaya chevel le India marlam North India chu lirhing la umzinga asang ber zone 5 a anda deuh vekani he plate chet na hian lirhing chau ni lo lungtliak le mun then khata tsunami thlengin a thlentir theiti geologist te chuan an soibok Mizoram tan chuan Indian tectonic plate chet na hi a hlom hlea a chan chu Mizoram pumpui hi India rama lirhing thlen hlom na sang ber zone 5 a om ve mek wangani kumsang ni somni panga le sang ni somni paruka mun then khat Himalayan art zone 6 a an hlan kai rual khan Mizoram po hi India marlam north east zinga thlipui le lirhing hlom na mun sang ber zinga ala tel renga Mizoram hi India plate le Myanmar Eurasian plate te into namun nai taka a oma plate pani in nam ton na hian straight energy na satak asiam renga chu lirhing angin alo chuak ta thina ni kumsang ni somni a Champhai district chevela lirhing voi tam tak a thlen non reng chan po kha he plate chet na wang liu hiani ya chu wangin scientist te chuan Mizoram hi tectonically active a plate ala chereng anti pha ta ni Mizoram tan hian Indian tectonic plate chet na hi a hlom hlea a chiat dan tur hi zirchian na ranga chuan Mizoram chu seismic zone 5 a oma wangin magnitude 7.0 vel lirhing a thlen chuan aizol khopuya ringot po mi singa chuang an thi pha theiti zirchian na then khat chuan an tar langa concrete in sang tak lirhing la ka him lo le mun kham panga in tam tak ding te hi atam jok an lu chi emo an chena sa hle don ani in building za somni pakhat vel chu man tlak mi alovin a che thei tur chu ta ni bok kan mi masa pastor chonan chan mari ko na tangin bong ko na lang thei ati kha atak tak hian a thlen theina chan si asang so hle ni tin Mizoram in nga na leilung hi a nge lo wangin lirhing moderate magnitude 5 ele 6 point mun tam taka lungle leina satakin atikliak theya chuan kongpui le in tam tak a hnol chhei bokani lirhing na satak a thleng ani chuan tuiluan na pipeline te electric hrui le internet connection te a chevek tona chu mai ba ka dam do in medical service lam shim po a chiat vek theya wangin hliam te en kol ar sa leanga Mizoram hitlang ram ani awangin lirhing in kongpui national highway ati chiat chuan pon lam Thenom state atanga tan puina lo lu tur a ping vek theya keimani nge po inkal po hlei theilovin kan om theya chu wangin Mizoram sarkar chon nasa takin state with earthquake mock drill abuat saya hei hi chiat na lo thleng thut laka kan in rin tok le tok lo fiana ani Mizoram sarkar hian Indian tectonic plate chet na le lirhing la om laka mipui kan hin tlam theinan ruam man na sang asiama Mizoram puma chiat na lo thleng thut laka in rin lok na lian taka kalpui renga National Disaster Management Authority le State Disaster Management and Rehabilitation Department te pul tumin Mizoram district tina lirhing thleng thut theila ka lemchan mock drill nei fo ani a he huna hian mun somthum paruka inchim kang meile leimin thlen dan lem siamin chiat na thlen thuta chet lak dan tur anzir chinani lirhing le chiat na dang a thlen thut po a chan chuan na thok ngal mai thei turin Mizoram Armed Police le IR Battalion te atagin State Disaster Response Force Unit lirzat andin tobok insak na ko nga lir theila ka himjok nan kumsang ni somni pali khan Mizoram Urban Area Building Regulation asiam thara heian insak dan tur le asan zong bituk tele mun himlo enfia masak te an tar langa district ina deputy commissioner te compound na emergency operation center din vek poka chiat na athlenin heng hun hi thuzon na le thunun na mun pui ani yang kumsang ni somni panga le sang ni somni budget tan po State Disaster Risk Management Fund atan cheng vaibel sa somnga pasari zet anda he sum hian chiat na ma
a thlen hma a in rin lok na le a thlen hnuwa trampuin na hna te a huwa pa tin Aizawl City Master Plan te hmangin hmun him lo le leimin thleng thei zir chian na akal pui reng bawk Mizoram sarkar chuan chiat na hi sarkar chang hna ani lo thu le mimal tin te kan in rin tlan vek apoimo thu po an soi war thin le ani hing hi scientist te poin a thlen hun tak ani le da zat an shelok theilowa ma se a thlen theina hmun le a hlo om dan ero an chut lok theya a thlen hun tur tak soi thei ani lo na chungin Mizoram le marchak North East hi India plate le Myanmar plate in nam ton na active fault zone ani awangin thleng thut thei din huna kan om reng thungani scientist te chuan kumsang ni som ni paruk hi India plate noilama stress energy na satak a in rin na satawangin siat na a thlen theina kum nai takani ti an soya he stress lo chua na hian lir nging a thlen tir thina zirtian na then khat chuan Mizoram a hian kumsom nga chungin lir nging na tak thlen theina hi za asom vel a om ti an chut lok bok India sarkar lai pui chuan kumsang ni som ni panga December kan seismic meter ati chuaka chuta chuan Himalayan ek le Mizoram telna marchak mun then khat chu zone 6 chiat na saber thlen theina ada thar hial ani kha chu wangin kumsang ni som ni porok January ni som panga a state level mock drill Mizoram puma an nei po khan Aizawl ko pui chunga mun som chuanga le civil hospital Aizawl West College le secretariat te a mun poimo a thlangin chiat na thleng thut laka malak dan tur an zir chinani kha Aizawl ko pui leihnoi hi lungpui khong tak a yim sel le seal stone lung no le lei lung atam zoka hei hi tuin alu tlang hian anem ma ma lungpui chunga hian tui atin hian leilung le lung inkar kha anginga chu korong anga ngai theiani a Aizawl ko pui chunga hian insak atam tok ma se drain tui kalna a that tok lawa wangin kan tui man le ruwa tui hi leihnoi lama alut na sa le a he tui hian leihnoi lama lung le lei a ei chia a chu chuan leihnoi hi ati nging na sa em ani India plate chet na hian lei chunga hian fault line lei phel na satak asiama heng lei phela hian energy le tui atin khom hian lei kha alo pong theiani kumsang ni som ni pali le sang ni som ni panga chunga GSI le mirsek ten ground penetrating radar manga anzir chian a Aizawl hnuai hi apum lo ti an mu chuak bok ma se cave anga korong lian tak ani lo thung leinem le lung in phel ne na khat ani awangin lir nging a thlen changin leitui anga asot kualna a thleng theya chu chuan in sang tak te ati hlu thei ani tiang angkha Mizoram a lir nging thlen theina chan sania bithan ka chuan in thim thuan hi anan tiang chi hi kan han oi lo thina fiam thua te kan ngai thina amaro chu ke athim thuan hi ron thlen hi a ring le oi pol kania mar chu ka soi em thin lova chuta chuan Mizoram a hian lir na satakin la ron hi ngang ti hi thim thuan hi a karin dana ni a amaro chu mithen khatina China ral lian an han tiang chi te hi keina karin dan chu ani lo thunga tuna khami aleilung chanchin zirmi mithiam scientist te le geologist te na anron soi India ram marchak le Mizoram leilung om dan tur anron soya kha Bible ne na in nerem tak mai ni in kan thria dilaya zol nei Isaiah bung somruka hian tiang hian kan hmu a thola eng ro I eng chu alo thlenga lalparo puina chu ichunga alo chua tak hi ngai te thimin leilung hi a khu don si a thim cha mupin mi te a khu bok don ani nima sina lalpa chu ichunga alo chuaka nga iro puina chu ichunga alalangang ti chuan nam tin I eng lama an local anga lalte po ilo chu en na lama an local bokang atiya hetilaya aron soi thimin leilung hi a khu don thim cha mupin mi te a khu don bokani ti hi thim thua ni tia ke na ke ma om dan chuanin thimin leilung hi a khu don ani chuan a leilung ruta hian pathian a chema sa anga ti chuan thim cha mupin mi te ati awangin mihringa aman to don ani chu wang chuanin lir nging na satak hilo thleng ta se mi tam tak lo thi ila chu mi zo a chuan hripuin min nuai zuyang a mihringa te chu keima a thlen dan le a tho dan ani a mi zong zong a kawati ho lo a ani nge yang khasik anga khel lo lo thleng tur ani hei hi ti chuan kan mithiam ten
kumina hian hri na sataktia ron thleng le tur ang te ponan soi amaro chu kumina kherani an ti lamakha apoimo berlo zol nei thu hla ani emo pathian thu a ero chuan akum te day and hour kan ti ang chi chumi kuma chumi dara ti ang chi hi adik reng lowa chu wang chuan Mizoram a hen na satakin lir ala ron ngi nge dona ta chuan kan Mizoram leilung himlo dan tuna kan ngai thlaka khan kan hreveka chumi zo a chuan nat takin hri ala ron leng le don chu thil chiang takani COVID-19 ai khan chu hrileng chu ara thlak zok don ti hi Bible na min hril dan chuani chuta aron soile a Bible a chuan achang lina kha nga na hian tuifin riat sum dona tam tak mai chuan I hnen lam apan dona wangle nam tin sum chuan I hnen alo thlen dona wangin atia chuta chuan tuna chim lampanga long tlai lampanga akiam long cholna kan ti mun so ala tlang thage nge dong kong pui hin national highway he la ron tlang nge don chu wang chuan in tuifin riat sum dona hian Mizoram alo hoya chuta dang chan nam tin sum kan la ei don ti ate po hian hemi kan ram leilung ho sakna kan han tiang chi hi Mizoram hnuai a hen oil te gas te atam lutuk chinai te po thatak taka om maro chu voin ni thlenga lai chu thei ala ni lo chan chu ti nuam tak le thu oi taka kan om photanga yani chu tiang te changa donga ei tur chuan chu huna chon tu te nge dam chu akang ti kha soi thei po ri chuang lo mi tam tak lir hinga wangin kan thianga chu mi ba ka chon shipuya wangin kan thi le anga chuti huna chon Mizoram hi ala in siam rem tak takang tuna hemi central sarkar ina look east policy aron kalpui kongpui tha aron kalpui mek zelte tin tuna sai ranga rel lu to a sai ranga rel lu bak hi rel hi ala ron lu bel zelang rel lian le chang kang tak tak heng te hi enga tan nge kan ti chuan Mizoram leilung hausak nei hai chuak tak ta ila aphur chuana tur hi pathian hian politically in kan leilung hi bu sai mek zo kani ti chuan enge ni chimlama long lian a ron lu theina chan tur po leilung hausak na phur chuak na tur hi pathian hian a bu sai zelani chu wang chuanin enge ni central sarkar in look east policy akalpui hian khothlang lampang dor aya khochak lampang dor a hlok zo ati chan po hi pathian ina kan ram min bu sai danani China ral lian tiang ang chi kan han soi te po hi dik tak chuan China hi keini Mizoram min siam lian tu tur China hi kan in sum don na kong pui ber tur ani awangin khothlang lam kan ti mai central sarkar ina China at sum don puya China ne na rem na kong an zo a sum an in chalai kual na per tur chu Mizoram hi kan la ni don ani chu wang chuan Mizoram a hian eng te ka emo chong khuwa hi la war nge yang ti hi han ring top phot mai la lir hinga niamo shipuya niamo engpo lo thleng sela kan chi ai na tur le kan mang an na le kan chiat vek na tur ne lovin kan that na chu zokin pathian in kan chunga ro arel don ani ole tu tok phatang o